Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Nantuing arutin na sumangbay iti programa nga na Paul 1. Kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw iti pamalakad tayo. Nantuing manan ni kasin yung yung Ruiz at your service. Nga umay manan mangibasa ken mang ted biyag ti may sa nga pakasaritaan iti parikot iti biyag. Ti pagayam tayo nga Eunice iti Banna, Ilocos Norte. Anya nga tat problema ni Eunice. Sagudahin nga ti surat ni Eunice. Dear Cousin. Sakbeman ti amin, idanon ko man tinabara kablaw ko kada kayo nga agserserbi di Tanemars Studio. Kastameten nakablawak, dagiti padak nga dumdum ngay kinagbibuya, iti dito nga programam, nga pudno nga makaliwliwala unay. Jack ni namnama, nga iti kinabayag kon nga agbibuya, iti programam kasinyong may sakto met, kadagiti mapili ti surat na, nga may kanbiyag. Tajakmet ni namnama idi nga maadda anak iti na nadagsen a parikot iti biyag. Awan met idi tinamnamaek nga agbalin nga dumteng nga nakana problema mi keni buldag nga asawa. Tay di damo kasinyong nasingpet mo ti asawa. Ngamjak amo no apay nga na. Kelaat nga nagbaliw isuna. Jak pulos impagarup nga maaramid ti asawak ti manglipot kanya. Iso nga uray no adda dagiti mangeg ko asayang guseng, jak ipangpangag ida. Jak ikaskaso ida. Angem pudno gayam ti kunada nga amin na tao ket agbaliw. Tapno mas maawatan nyo ti pakasaritaak nga nang ted kanyak itinatagsen na parikot iti agdama kasto man nga rugyak nga rod ti amin kasinyong. Da kayo gayam, boss tagpe. Ay, wen ko madre, Eunice. Umayo ka di sukunin ti asawak? Ay, wen ko ma. Tada kami nasken na papanan me. Kani buldag. Mabitlaeng boss tagpe. Kumpadre ko ng kadlatan. Sa anak ba't boss? Wen ang boss na kati asawak. Si kati engineer ket isuna ti foreman. Sa awan mo ti sabsabali ka na tayo, kumadre Eunice. Mabitlaeng nga rod sir, boss. Tayo na kaya ba ni Buldag? Buldag! Buldag! Ada ni boss tagpen? Oy, numaya, bakit? Mabitlaeng boss tagpe. Agsuksukat siguron. Umayto ka nun. Ay, agyaman no kasta, kumadre. Ala, iuray ko lang tagarod din. Ala nga rod, boss tagpe. Mabalik ka di mamuano sa dino ti papanan nyo? Dala, pagmimitingan mi kadagati kakadwa mi. Ket anyan tungatang oras nga agawid kayo, boss tagpe. Ay, mabit kami laeng. Saan kami unay marabyan, kumadre Eunice? Unay latdalag mo na niya. Ken kadwanak ba ni buldag nga asawam? Iso nga man ti pagdanagam. Sa bagay. Inta ka din, sir. Ay, di mo na, intan. Kami pa honey. Agan anak kayo, Dita pa nagmotoryo kini boss tagpe. Uy, nawan ti tanag. Inta ka ro din, boss tagpe. Ay, wal, buldag. Intan, tap na no makapag-meeting tayo, kada-gadi kakadwa tayo. Yung kami bakit? Honey, babae. Agan anak kayo, Ay, Diyos ko. Nukaano mo't ngawan trabaho ti asawa. Rumor mo't. Taitugot,
sukunan mati boss na. Hmm? Kunak itayon no makapag-iniloy kami nga gasawa. Meeting? Anya ko mati pagmimitingan ta nga kakadwa. Bakit mapandagi nung Hmm? Sana bale, natalgid tiriknak, no ni boss tagpe, ti kadwa na. Awang ka di pa iti asawam, ayunis, balasang ko. Awan pa nga rin tatang. Isa din naman tinapanan. Awan mo trabaho na. Day off na into no bigat. Sinokon ti boss na, tatang. Ada ka no, pagmimitingan ta nga kakadwa. Sigurado ka kade, nga meeting tinapananda, iti boss na. Anya ti kahit yung asawa yung tatang. Ay kita, makakasabali ti di apanan na. Sa din ako matinapananda. Ay amumlat na. Lalaki da. Amok ti asawag tatang. Ken, panagkita ka, nasingpet matibos na. Nga ni boss tagpe. Akit, adala ngamin, dagiti mangmangi ko nga sayang guseng balasang ko. Iso nga nakunak ti kastakig ka. Anya nga sayang guseng tatang. Titi ka di man ni bagbagadi ka ti daduma. Nga adda babae ti asawag. Ay, kati mo laan mo Nasaya at ti asawag tatang. Pacheck nga saan na maramit ti kasta kanyak. Nga ta. Kit apay da kayo tatang. Nasingpat kayo mat. Ngem, nagaramidan nyo ka di, day dinanang iti dakas. Anya. Liniputan nyo ka di day dinanang. Ay, saan kupulos nga naaramid ti kasta anak ko. Kit isang arati ko naktatang. Saan mo't nga maaramid ni buldag kanyak dayta? Kit ibagbagag laki ka. Isakit ka karon anak ko. Damat makakit-kita kung kuha na nga ilublubon na iti motor na. Nga babae. Baka ko saan nga isunan dahil dyan tatang. Amuyo dyan motor nan. Adot kapadpada na. Unang di bagina. Ado ka di tikapada na, tikas siya nga bagina. Day taman kinalukmeg ni buldag ti nakita yung tatang. Kat siyempre nakadadon tupay ti tao nga pada na nga nalukmeg. Alakit na saya ato saan nga pudno. Deta nga sayang guseng nga may padpadanon ka na tayaw. Ano maaramid na dayta? Bakit adadagas nga mapasamak? Awan ti pagdanagan nyo tatang. Nasingpet ni buldag. Saan nang maaramid ti manglipot kanyak? Tandaanan nyo ti kunak tatang. Ay, andakon bakit? Nasayaat mo't itayak pala uray king ka. Nakaturog pa yung ti anak ta. Ay, pasensya ka na. Naimasambing amin ti panag tutungtong mi kada bustag pe kanda kati kakadwami. Nangang kangaruden, inka iti lamay saanen, tayo dasarang kay ti kanan. Saanen? Nagpulutan kami itayan. Anya? Pulutan? Ni, agat arak kang agpaiso Uwan, sa aming nga naliklikan nga, iminom iti arak ta, nagpaalam at di bustag pe. Ngayon tati kung kunaking ka, inom ka nga inom ka, nagdara-drive ka iti motor. Kumaman no diti ka nga uminom latan, tapos saan ka nga agman manehon. Alawan di pagdanagam, honey. Tanatanang agbat gagmanehon no nakaidumak. Kung saan akbat unang nga napartek. Sigurado ka saan ka manganin. Saanin. Taado ti pinulutan mi nga dinakdakan ni tay. Ala nga ron, ingka agpeles nga ron din. Uno aglabar ka nga umuna. Sige ka ron. Aglabara kon, ta iuray kanto iti seledtan, honey. Maturog tanton. Maturog? Diyos ko, makalawasin nga. Makalawasin nga, di ta naginiliw. Buldag, tandaan am dayta. Agatapak pekidiking kan. Anya ti bagbagam. Apay, di mo kadiam mo nga, adon negati may bagbaga nga, da ka no ilublubon mo sa balya babae ti motor mo.
shock? Ay, kasano ko ma? Kasi kamot lang ti babae ngay lublubon ko iti motor ko. Sigurado lang Sa bagay, kung nakmutkit di katakwada, amang ano saan nga si kada dyan makitkita da. Taadumot ti kapada ti motor mo. Iso pa bakit? Iso nga saan mo nga dingding na kita nga sayang guseng. Wenang imni, pagpanpanunutin na. Anya. Kasano makalawasin nga, napasamak ka data. Makalawasin nga, di taman lang makapaglin na ilo. Sa ita, maturog ka adagos. Anya. Ay kita, saan? Ti kunhak, iuray kan iti silid ta. Sagbay ta maturog. Aglin na ilo tanto. Day ta tikait ko asawin bakit? Alang nga rin, agpilisak kon. Ay aglabarang kayo ka muna. Nagbanglo ka nga talaga, honey. Kitsi ka. Naglabar ka nga paiso, hindi ka mo't nag-toothbrush. Nalipatak ka rin itayin. Ano po ta, mailiwag ka rin ka. No saan ko pa yung palagi? Baka di mo pa baka awan pa mapasamak ka data itang rabi Ay, saan mo ta? Umikati ba? Agkang ka man. Aguri ka man. Abay. Kulam itay nga nagpulutang kay ti dinakdakan. Uwan. Api ko agat tilapia ti sang aw mo. Anya. Agat tilapia. Agat natuno nga tilapia. Ay, uwan. Nagpulutang kami pa iti tinuno nga tilapia pa kay. Sisala nga dinakdakan. Luklukwen naksamot si ka, buldag. Saan apin ko mga lukwen ka ba? Bakit di man? Ala ano sa mlata na uri agat tilapia at isang aukon. Hindi ka di kaili. Baka amat po no ti bagbagada Nga anya manen. Nga ada sa bali nga babae. Saan lang nga may mesat na ibagan. Pati ni tatang mangmangig na kano dagita nga sayang guseng Di ka madanagan. Awan ti madingar aramidig, honey. Kano man na nakakita kanya, nga din lubong ko sa balya babae, amangan mo't no, saan nga siya? Sa bagay, iso nga ikatim ko man iti panunod mo dahi nga banag, honey. Tadyak ba aramid king kadayta? Awan ti pamaniknig da. Gaputa saan nga pudno ti ipagpabasol da kanya. Day tamat ti kunak aging kang awan ti pamaniknik da. Aging kang awan ti pamaniknik kung nga pudno ti bagbagada. Diyak patpatyan da. Day ta ti rumbeng nga ramidin bakit. Day tat kasasayatan nga ramidin ta. Amang ano pang amang ano kaya da ka lang dadailin kanya. Wen, day ta ti pudno. Apal da lang day dyan. Gaputa ang muda. Nga, napudno ti panagayat tayo ti may sakin may sasang ka ti. Wen matkit di Ay, ado ti dakas ti adaan iti dakas ka apal nga tao itan. Iso nga rod. Nga saan mo nga ipangpangag itan. Mailiwak namin ka dahil ito lang. Honey. Uri mo't siya, honey. Mailiwaking ka. Kasi dati nga raramitin ta, honey. Sika nga talaga. Naghilig ka nga mga ititilapia. Ito una. Hindi, adan to agad tilapia na tasangaw mo. Numangan ka man ti tilapia itan. Mamiss ko nga min ti tilapia. Iso nga nagpulutan ak ti tilapia itay, honey. Iso nga, bumato kak manan dito karayan mo. Takanak ti tilapia, honey. Sige, honey. Oo, nag-imas. Buldag, honey.
Unay di kiti pingping na na. Buldag, 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 buldag. Umaykan, honey. Sige. Come, sit. Agtugaw ka. Tugawan ako, nani. Deta. Sige, honey, makaamukan. Aguma ka itang agkabalyo. Honey. Sige. Aguri ka. Abay. Data ka man ngamin. Abay. Cellphone ka nga, madamata. Data ti teknik ko, honey. Anya? Amumot nga data ti strategic tapno pumautak. Tapno nabaybayag ti panagkabalyo. Tapno makontrol ko. Kadi, kasapulan ka di data. Ikituna. No, jak kontrolan na ka. Baka, mununa ak naglipas ng musika. Kaya't mo nga rod. Saan na mabalin na? Saan na mabalin aglipas ka nga jak aglipas? Baka di ka tumatugawan. Iso nga rod. Nairapin ko ti ag cellphone. Tapno no sa anak nga. Aglipas sa dagos. Sige nga rod. Bakit nagbibideo ka? Isa. Uy, napikpicture. Ti araramitin ta. Isaan kung nakmutkin ka. Sige, ituloy ko nga rod. Buldag, nag-iimas ka. Nag-iimas ka nga tugawan, buldag. Buldag. Da kayo man gaya man, boss tagpe. Ay, wine, kumadra Yunis. Ni Buldag, nakasukat ka din? Agsuksukot itayin, boss. Aguli ka tadamagek. Buldag! Ada ni boss mon. Wine, bakit? Umayin, sir. Iura yulatan. Agtugay ka, ipay. Ay, saan na yun, kumadre. Dito yung latarwar. Dito yung lataparaangan yung ngaguray. Mabalin ka di nga maamuan, boss tagpe, no? Sa dino ti papanan nyo? Ay, kwa. Ay, adalan na skin nga papanan mi. Kaya trumbing nga kuyog kami. Ada mapanmikitain nga baro nga project ni Buldag. Kasta ka di. Ala nga rod. Panawang kayo pa nga rod, boss. Ay, sige, kumadre. Awan ti pagdanagam kanyak. Agad anak kayo, ha? Huwag, bakit? Papanan nyo ka di? Ha? Basta dita lang. Diyan ka muna papanamikin ni boss. At dan sa mapamikita na site. Anya oras kan tuman nga gawid din. Kwa. Basta. Diyan ka mo. Diyan may bagati eksaktong ka oras nga panagawid mi. Dito pa nagdadrive mo, Kaya dito, siguro, baka naginom kayo tumanin. Awan ti pagdanagam. Tauno, adaman inom, tanangin lang ti uminom. Honey. Nasayat no kasta, Bagkit di ata ni Boss Tagpe, ti mang suksukon king ka. Natalgid ti riknak, no iso ti kadwam. Ay, kito na. Ay, basta no iso ti kadwak, awan ti pagdanagam, honey. Iso nga, di ka unay pampanunot ti kasta. Ala, kami nga ro din, kat ni, amang ano, agrukuray ti mabayag ni Boss Tagpe. Sige nga ron. Bye. $350 plus 320. Anak ko namin, ito nga cellphone ko. Malubat pa yun. Agad ka. Kada na nasisita nga computer.
Unay mo tan. De, simuro man ti sakit ti cellphone ko. Nakalalis ton tumot kid nga malobat. Sano i-charge ko? Nagrigat nga usarin nga. Agcha-charge. Anjaya ti problema, Munes, balasang ko. Tatang. Dati nga min computer nga masingirak tatang. Kat madamat compute ko, di calculator ti cellphone ko. Bigla nga simrumot ti sakit ti cellphone ko. Bulutik man kiti ti cellphone nyo tatang ta. Usarin lang ti calculator na. Anya. Ay, kipadlaig ti cellphone ko, balasang ka. Dakat garod calculator la. Ayun kaya man niya. Nalipatak. Usarim tulatan datay cellphone, when calculator ti cellphone ni Bulldog ito sumangpait. Diyak karot ang mutatang, no anyan tuuman nga oras nga sumangpaitan. Kaya di ka kumangaming gumatang iti calculator mo. Na masapol mo kadeta negosyaw. Tagsingir ka nga ron. Kaya siyempre, agilista ka iti presyo. Kaya masaya nga nakurtata nga gumatang iti calculator. Damat calculator ti cellphone ko. Kaya nadadail ta cellphone mo, kit di pati ta calculator nadadail. Kunak kumutking ka kami nga gumatang kan ti calculator. Saanin nga naskin tatang? Urayak lata ni Buldagan. Tausarik to dito cellphone na. Damat calculator ti cellphone na. Magkabuka Tadakon, bakit? Nasayatmit na si Mangpet kan, honey. Nangangkan. Ang uting ka man. Nakainom ka man eh. Basit lang, bet, honey. Alain ka nga rin iti lamisaan tayo dasarang kay timakan. Saanin? Kinaadok manin atin nagpulutan. Nagpulutan kami iti ararawan. Ararawan? Kahit mo kanima iti ararawan. Ang uting naman. Agat tilapia man tasang aumon. Oo. Nagpulutan akman ti tilapia. Honey. Tilaad ka. Alang nga rin. Ingka nga rin agadigosan. Amo ti manggayat cellphone mo? Ha? Apay. Kita damot cellphone mo. Simuro nga rin ti sakit na. Kit ni. Adanas ka nga lipasik nga. Dik na ilipas itay. Katuta nagpatay mo ti cellphone ko. Gure ka. Ne. Apay. Ada ka dilim-limeng mo ti cellphone mo? Awan. Daya. Uray kalkalim ta cellphone ko. Daya makitam dita. Metlagayam. Apay ka nga slide di mo kahit nga ipalbulod. Ano nga saan? Itid ko lang aro din. Alangin na karodag di ko sen. Idisumtulat at ditalami saan data cellphone ko. Alang nga ron. Ingka nga ro din. Ilipas ko laing dati naskin nga ilipas ko. Tay ko mapelangan nalpas ko dati ubrak. No saan nga nagperdi ti cellphone ko. Gano'n ka. Ayan ti calculator na dito eh. Ay, dito eh. Aguri ka. Piyagdawat mo ti password dati calculator na diti cellphone na. Calculator laing. Masapol pa ti password. Unay mo dito eh. Ano kang password na? Buldag! Ano password dati calculator mo? Saan na ka napiksan to mag dito pa nag-shower na. Leti nga ta birthday na. Na-open kon. Apikas to yung tinagparang. Puro bold man ta dito eh. Anyang kakalasi ang calculator dito eh. Aguri ka. Aglalaok nga video. Kadaladawan. Nga nakalabos. Nimit buldag dito yung may isa. Naglaglag na itang lalaki. King pati siya. At napay ladawan ko nga nakatugaw kin ko na. Ang asin mo dito kadwa na itimesa nga video. Nga
nga nakaburiri nga babae. Ngayug-yug-yugan na. Kunamlan no. Kunamlan no. Kasla tayo sandya nga nakaipan iti ragadera. Ala. Kastapod nung ada babae na ni Buldag. Buldag! 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 Walang kantis ka! Abay! Asin no di kitoy? Asin no di kitoy babae dito? Api nga ada video makastoy. Asin no di babae nga nakaburiri dita? Ada kiti hotel? Binidyon pa'y? Nga da sarming na? Binidyon pa'y? Ay, kwa, saan ko nga binidyo na kita, bahani? Anya nga saan nakalawlawag? Saan nga siyak na kita? In-download ko na dyan YouPorn na kita. Anong in-download? Ay, malalaman da ka pa ay YouPorn nga ron. Ada, ay, walang kadis ka, sweetie ka nga talaga, ulbod ka. Punto kayam, di magbagata ka na babae. Awan bakit? Awan, honey, mamadi ka kanyang, tsak mamadi ka. Saan nga siyak dayta? Imposible. Tita cellphone ko, agul ka, ipakita king ka. Dayta, saan mong open dayta? Ano saan? Sino dayta? Ilibak mo? Ilibak mo nga si kaneta, mangyug-yug-yug ta babae nga nakaburiri. Saan nga siyak deta? Awang makita mga rubak na lindan. Suiso ka saan nga siyak deta? Aray ko, saan kang daano ka? Ilibak mo pa ilang nakalawlawag kasi ka. Pagkunam nga siyak kuma. Api siyak lang kumatid, nakas na abagi. Sana ka man nga laglaglagan, Sana ka magbalbalinan nga duldog. Si ka deta, kita ang natatato dita lupo, Ken deta. Kita man, Saan ko mga si ka deta? Anya deta, agpada kay lang tita to itilup po. Kin deta abagay, Lukas tapo, nabayag ng kaliblibutan ng Buldag. Damok lang no, nasayaat ka kanya. Tagasyam, nabayagan ka lukluk ko na. Nakadado, agdudumat nila nga, di ka na babae. Nakakaya nasawan saan lang nga may sa di babae. Si Kaman daytan nakatugaw ti babae. Tatong manen talupom dayta, tatong tilupom man daytan. Ngam saan nga sak dayta babae? Sino man daytan? Ada short hair, ada long hair. Ada ulandis ti buhok na. Adag lang nga abakait, adami lang nga ubing. Unay lang gatal mo, unay lang ti utog mo, Buldag. Pakawanin na kumani. Saan ka tumapakawan? Tumalaw kan, talaw kan! Nukasta balasanggaw. Pudno dagiti sayang guseng. Pudno tatang. Nakita ka mismo, nagiti ebidensya iti cellphone na. Apay. Ibid-video na ka day, sesave na iti cellphone na, dagiti araramitin ng adakas. Uwin tatang. Kamu na nga dagit may limang nanyag. Calculator nga kikitam. Isugayam ti magiduldulinan na nagiti video na kadaladawan nagiti babae na. Kunak tupay kahit. At minsan nga nagkuyog daw may sinukon na bus na. Angim, nagsinadamot ti dalan. Anya ti kayo sa tatang. Sa bali mo't tinapanan ni Buldag nga asawam. Ningarod bustag pi. Ay di namin sa nga Domingo nga nagkuyog da. Nagsinadamot iti napanan. Napanmot nakisimba ni bustag pe. Dinto nga ni Buldag. Sa bali tinagturungan ti motor na. Amangan mat no kasabwat na ni bustag pe. Mga pati ni bustag pe, damit calculator ni cellphone na. Ay, jakla mo tayo ta.
Anya ti raramitem ditoy, buldag. Aging ka kadita kat dinakpen mapakawan. Hani, saan nakawagan iti Hani? 5 bulan na yun. Mabaling ka ting agsubliag dito yan. Iti ka naman saan kanton nga maaklon pa. Panunutim ko mati anak ta. Panunutim ko ti masakbayan na. Apay, pinanunot mo ka di. Hindi ita nga baanag. Iti nagaramid ka iti dakas. Nagbababawi ako, Nani. Nagbababawi. Sakit daytan. Sakit mo daytan, buldag. Talaga nga babaero kan. To saan lang nga may maisa. Ti babae may tibiyag mo. No di kat ado. Itaklaing nga maamiris. Natunggalag ka na igta. Posible nga gabgabom lang hindi may isa nga babae. Imbes nga siya klaing ti ag-agkam kinararakupem. At daw mo unang nga agkam kinarakupem. Baka wanin ako mga pudno nga nagbalbaliw akon. Ano yan? Nainimas ka din tilapia dagim siya. Saan? Pero nagsabol ka pala sa bali nga tilapia. Di ka ka di marnag iti tilapia kabuldag. Sorry. Uri man di dangdang ran na kitaan. Awatag. Kabuta. Amok nga dadagsin ti basul ko. Api ngagsubli ka pa lang. Hindi ito nga nakatadot tilapia nga kang kanem. Umanaw ka. Ang asim ko ani, para iti pamilyata. Pumanaw kan. Awanin ti pamilyam. Rinakrakbon, buldag. Talaga ka de nga saan mo nga mapakawan kan maklon pa ini buldag. Anak ka. Saan nga basta-basta tayo tagabahan nagtatang. Maawatang kabit kit ang tilapan panunutek agad ti apukaw. Bayagan nga sangkal sa ludsud na kanya. No kaano agsuble ni Papa na. Makamuaktan nga mangilawlawag ken ko na ti amin tatang. Amok nga maawatan ng tubit lahat. Unang panag-riknaket. Napudno mo ti panagbalbalo ni buldag. Ikam ko may tigundaway na balasang ka. Siyempre, amin tayo nga tao katagbigdaw. Kumaman no saan lang nga may maisa, tatang. Aduda nga mabay na. Ay, siguro akat sigod nga kasta ti kaladnan. Saan mo lang natuktalan nga nasapsapa? Abangan no, kadayta nga kinabayagnan nga panagsinayaw. Nakaamiris met siguron iti dakkalabidot na. Kadaytan tinagbaliwan na. Dak lang mamating agbaliw pa iti kaskin pa na, tatang. Isong nulit-ulitin ng tulaeng timang pasakit itirik na. Aklone kung tigasat mi nga gina. Kabailak matabiyagan ti anak ko. Naurin wawan ni buldag. Ay, sa bali laeng ano adati ama nga madakkelan na ti apukaw. Adakay matatang. Iso nga didak ko mabaybayan. Talaga nga diyakon mapakawan ni buldag, tatang. Ala, makaamu kang arudan ako. Yung para kanyak siyak laing ti masuraw. Kaya't ko kung mga ikam ti gundaway na, ti asawam. Kat nuulitin naman, kit jay kanto nga agdesisyonan. Ang panunutem, iti amin na desisyon mo. Sa alang-alang mo may, ti kasasaad ti anak mo, no bilang laing anak ko. Malawin tatang. Ang imjak makadesisyon ita.
Gaputan, nagulo ti panunot ko. Maburburiburan ako na itatang. Adda ka di pa'y panagayat mo, kinibuldag. Diyak mo, tatang. Kasla namin pinsan nga napukaw ti panagayat ko kinkwana. Ang lalo iti makita tayo video na nga. Diyos ko, ay, malagip ko manin, tatang. Malagip ko manin tayo video na. Kasin yung pudno ti kunak kinitatang. Kasla namin pinsan nga naikaten ti panagayat ko kinibuldag. Tunggal malagip ko dati video nga nabuyak. Nga basit a babae nga nakaburiri. Ad-adda madi aglunit ti sugat nga impay na kanyang diti puso. Tunggal makakita ang iti tilapia. Malagip ko lat. Di kinahilig ni Buldag iti tilapia. Saan lang anam na minsan nga kinasarita nak ni tatang ko. Nga ikakano iti gundaway wenno maudi a gundaway ni Buldag. Tanupod numan nga nagbalbaliwen. Ikakano iti tsansa nga sulnitan na amin nga nagkurkurangan na kada kami nga agina. Agimjak amo kasin yung takas na nagrigat apakawanen ti maysa nga tao nga nangipaay keng kay tinauneg nga sugat. Narigat apakawanen ti maysa nga tao aglalo no sa diwa pela itilagip mo day ti banag nga ng pasakit unay tinakim mo. Ket day nga banag nang rugi iti calculator ti amok calculator gagangay laing nga calculator nga pagkomputan ngem saan. Pagidulinan gayam nagkadagiti maselan wenno pribado nga anyaman nga banag. Numalagip ko ti video. Numalagip ko ti tattoo. Iti abaga ken lupo. Numalagip ko ti babae nga nakaburiri. Tas laad-ada nga umununig ti sugat na. Bayat iti panaglabas ti panawin. Ket ad-adamit nga jak kabailan nga pakawanen ni Buldag. Dahi talauna iti parikot ko kasin yung nga kahit ko babalakadan kada kayo. Ay saludsod ti anak ko no anyat na pasamak kini papa na ape nga manmano na laing nga makita. Kakaasyak mo't nga mangiyaw-awan iti saritahan tunggal damagin na. Angin inton ka ano da ito nga sitwasyon ko. Agsarding ka dilaeng no ikak iti maudi agundaway ti asawa. Posible ka di pa nga agsubli ti dati nga riknakin ko ana. Posible ka di pa nga agsubli ti dati nga panagtalik ko. May subli na ka di ti sigod nga kinaornos ti relasyon mi. No iti basit laing nga banag nga pakalagipak na iti basol na. Kasano no? Tunggalag kompyuta ka dagiti singirak. Dagiti kat agusarak agaramatak iti calculator kat malagip kong tumanen. Kasano nga malipatak dahil nga banag. No simple laing nga banag kat may palagip kanyak ti amin. Anya ka di ti rumbe nga ramidek kasin yung tapno no. Alisto ka makalipat. Ket alisto akmet nga mamakawan ken
mga klon manen, inibuldag nga asawa. When kasin yung legal kami nga agasawa, iso nga deta times nga narigat pa eh. May bagada nga, na minsan kanulang nga nagbiddo ti asawa, amangan kanumot no pudno nga nagbalbali wen. No kano ti Diyos, ket mamakawan. Anyan to lakit din ti tao. Angem narigat, no adda kay ti kasasaad ko, narigat nga aramidin dahi tangabanan. Angem no pagsayaatan man ti amin, nga ikak iti maudi agundawan ni buldag. Denggek man nga rod ti balakad yo mga kasin, no anya ti kasasayaatan nga aramidek tapno maornos to ti amin. Tapno no maliklikak nga malagip. Dagiti banag nga pakasakitan unay tinakyo. Ala, dito nga rod ti paggibusan ti surat ko kasin ket sapay ko ma adamat tinaibatik nga adal. Liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimnge. Iso nga da kayo no adda asawa yung adda duwa ti calculator nga application na tilay baga kada kayo agatap kayon. No agdawat ti password ti calculator da agatap kayon. Penken nyo no anya tinagyan na anya tinilinaon data nga calculator. Saan nga numero? No di ket video kadaladawan. Agyaman akmat kadagiti makaited ti balakad kanyak kasinyong ket kang ronaan na pagyamanak ket ti anos ken laing mo nga nangibasa ken nang tedbiag. Dito nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Eunice, iti Banna, Ilocos Norte. Ay, nakaraos din. Ayan, thank you so much, Eunice. Adot asawa nga ag-check ti calculator. Basol ko pa yun.